Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Kadukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Kum shibanta ka jing rakhe ya ka Road Safety Month. Ka Office Jong Superintendent of Police ka West Khasi Hills District harengkat ka jingis nok tilang bat ka seng ki nongnya taksi ki bajo kamay manla kasngi hasor nongston. Ha ka arpu sautrik urumpang arjar arpuway kala ay jing hikay bat punsngotu halor ki kendon nya kali bat kumno banyada na ki jing mensaw ha kapor banya kali. Ia kani ka program lepenlong hamadan jong kasnong New Nongston ha kabaliadan lang rengkat ru Superintendent of Police uba Herbert Garnet Lingdo ki DSP ki bekentum ya uba B Kharjana bat uba O Masar lembat kiway. Hagani kesni kala don ru ka jing ai jing sumar ay yaki khman ha kabalawan banye shimbenta di nongnya taksi jong kasor nongston lembat ki reu ba. ICP mensyap ngala along DSP traffic ngala along additional SP traffic hasilong South Nam. Apun bagi wilale pon ngidang dong long hanang South Nam ngapai ka traffic management ha Silong. Dia atau kapor si arjan di taxi driver nya. Ya kendo na kapor gumni. Ti kawai ngawa ngakwa mangan ban ketika etiket kumno bapin nasama pa ka kamay taxi ni pin phong ni kijang ki bakoi pin nom phong ni slipper kabaw phong ni juti ndai long banya kali slipper nang ta pin dai banya di secret di duma especially duma kalan apo kali marba kathut yaki passenger kamta mi ki passenger lokumi kin thai kim ki kidan kitu ki ba sutrat ban di secret di tang nangani nangayo lat nang niru ban ongi pisia pas ngomha ya po pat la ka akor tang kata baga akor ka burom na kabenta jungi na kabenta kita kiba ai ya ka jing kamai ka ji yangi kabamut ki passenger ki bawan chong si ka kali ki jungi lada mangi ngilong kram akor kamut kata ka jing sakri ka jungi kamdon jingmut nakabenta upay ba hari kabaningkong kadai bangindon kata ka akor ke jing thmu jangi singa yalam ni thmu ni ka babha tangba ni kutla namarba ubriu nangbon ki kali ki nangbon kajaka ka babit babiang ngem patio ngasalai ba ngagerpat yausar SP walong khli jong ka district ke joy fidan ka bor ban ya perkadam apa ki komiti seperti kum haga town committee balakum no naga bertakan ka parking place ngidai ban simkia kata kata kowe ban avoid accident kabar kaduai ngalong ro unong sarai ngahapan oyi kinanya tadi Dom ngena im tebro jublay. Ngena im tebro jublay. Haka por papidon haka duty. Wat nam dikiat dalaje. Kata kalong kajing kerpat ka jam. Wat nam dikiat. Nang jam dai tang kiat. Kiba penbu a jefi. Nadu hundai ni sai peba. U driver bakit kentei. Hajan steering. Taru accident. Ubuat lamji. Kan mau bahai.